Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, sam preko Skype-a je Denis Marjanović. Denise, bio sam na Facebooku da si bio u Novom Sadu na Summer Training Campu, šta Miša Bačurov organizuje u Novom Sadu. Šta nam možeš da kažeš o tom treningu tamo sa tim svim, da kažemo, sa vrhom kickboksera? Da. Pa pozdrav Zlatko tebi, pozdrav svim pratiocima Novosti. Što se tiče kampa, mogu da kažem sve najbolje. Ovo je jedan izuzetno dobar kamp koji se rijetko dešava u regionu. Tu su bukvalno svi najbolji borci što se tiče stand-upa, a ima dosta MMA boraca iz regiona. Čak mislim da je 12 iz 12 zemalja, preko 50 boraca iz 12 zemalja uglavnom ima. Tu su Česi, Rusi, Holanđani, ljudi su došli čak iz Brazila, Hrvati, Srbi. Znači svi se tu družimo, sparingujemo, treniramo. Treningi su 2 puta dnevno, prvi trening je u 6 ujutru, drugi je u pola 8, tako da vrhunski se spremamo. Da. I da li možeš to da preporučiš ako bude sljedeće godine, šta možda kažeš svim borcima, da li vredi otići tamo da trenirate svi zajedno i da skupite iskustva? Pa ko misli da investira u sebe, da ulaže, ovo je sigurno jedan od načina za to. Ovo što radi Miša Bačulov sa svojim entuzijazmom, mislim da je jedna velika stvar za sve borce u regionu i da to oni pravi ljudi prepoznaju, tako da sigurno ima šta da se nauči i da se izbruse nove tehnike, usavrše stare i da se, što je najvažnije, promijeni puno sparing partnera, jer svi znamo kad dobijemo borca koji nam stilski ne odgovara, da se nekad teško snalazimo, iako smo dosta radili, tako da ovdje stvarno što se tiče toga imamo priliku da izmenjamo i po 20 boraca različitog stila. Boriš se sa Igorom Emkicem na drugoj priredbi Megdana. Ova borba je jako zanimljiva, mnogi pričaju o ovoj borbi i jedva čekaju da je gledaju. Šta nam ti možeš reći o ovoj borbi? Da li ti jedva čekaš ovu borbu? Da. Pa ja isto također jedva čekam. Mogu reći da sam već sad možda i spreman za tu borbu. Ta borba je dugo najavljivana i otkazivana, tako da ima taj neki rivalitet između mene i Igora koji bi trebao da se riješi u novembru na Megdanu 2. Prije toga ja ću imati jedan meč u Sloveniji na V5, to će mi biti jedan kontrolni meč, iako neće biti kontrolni meč, bit će izuzetno težak meč. To je moj debi na V5, radim protiv Franci Grajša, jednog slovenskog šampiona. A što se tiče Igora, mislim da će taj meč privući dosta publike, također vjerujem da i on želi taj meč i da nema razloga da se ne desi taj meč. Ja ću sigurno biti 100% spreman i obećavam show u ringu i nadam se svoje pobjedi. Jer kao što sam već izjavio i rekao. S obzirom da ne znamo tačan datum, znamo da će se borba održati i Megdan u novembru, da li možda nam otkriješ tačan datum priredbe? Pa eto, 90% koliko ja imam informacije, 25. novembar. 25. novembar i mislim da tu ne bi trebalo biti nekih izmjena, tako da ima još par mjeseci, ali i to će brzo. Da. Kako će se borba između vas dvoje završiti? Pa on je isto izjavio da neće dočekati kraj, ja isto ću ići na nokaut, iću na prekid, jer Igor ima takav stil borbe gdje je tehnički zaista dobro potkovan i teško mu je parirati tehnički, ali mislim da svojom snagom i čvrstinom mogu da mu nanesem dosta štete i napravim pritisak, tako da morat će od toga da pravi taktiku, da se odbrani, a ja mislim da ću svoju strategiju sprovesti u djelo. Vjerujem da on ima isto dobru taktiku, ali dok se meč ne desi ne možemo znati kako će se završiti. Imao si prilike da budeš na prvi priredbi Megdana, doduše nisi se borio, nego bio si tamo sa tvojim borcima. Koje su tvoje očekivanja od druge priredbe Megdana? Da. Pa ja mislim da će Megdan kao organizacija da raste iz eventa u event, znači svaki put da bude sve bolja, da će neke greške koje su se desile na prvom Megdanu da se ovaj put isprave. Mislim da je to u cilju i organizatora koji ima velike ambicije,
Tako da mislim da možemo očekivati puno više od Megdana 2. Eto, jedna činjenica je da će ovaj put da bude u velikoj hali Spensa je neki napredak. Tako da mislim da ima budućnost ta organizacija. Bio si šampion FFC-a, međutim izgubio si pojas i od tad se nisi borio tamo. Da li ćeš se opet boriti tamo u skoroj budućnosti? Pa iskreno ja ne znam šta se dešava s FFC-om, poslije toga nismo imali kontakta, bilo je neke nesuglasice nakon meča jer sam tako, mislim, kontraverzno na neki način izgubio, možda i nisam, možda jesam, ne znam, mi smatramo da jesam, tako da je to malo nekako u nekom sad vakumu što se tiče s FFC-om, ako bude, ne znam ništa, za sad radim mečeve na drugoj strani, pa vidit ćemo u budućnosti. Čuo sam priču da će oni sad u Americi da radi samo isključivo mečeve, ne znam što se tiče evropskog tržišta nakon Linca šta će biti, tako da nemam nekih informacija. Denise, hvala te na ovom intervju i jedva čekamo tvoju borbu. Hvala Zlajo i pozdrav svima. Ćao. Ćao.